بسم الله الرحمن الرحيم درس نوغاي دم ادر دفتر الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز درس نوغاي دم كان ادر كتاب ارنا كتاب الطهارة الله هاودنا صوابا ادر كان مودو كتاب هيدن دامبوغال في سالجي ادر كان سالجي كون دن جانغو دو ko firtogi salliji din firtogi salliji no wada do tobbe yawde ha tobbe joyi kono enen o tobbe didi yewtete nder o do darsu tobbe tatije den waden dum non kadi darsu aro yo Allah hawni sawaba be maki nawaqiduhu firto yi salliji din bimana bonnoji salliji din al awwal aranun dum ma kharaja ko kala ko yalti min as-sabilaini immodde e date den didi den date didi ko faanda al ubulu ko yeso wadduburu e baawo ubulu ko ka bawle den yaltirta don duburu ko ka sobe den yaltirta don hella baawo ko dum wi'ete ubulu ko hella ka bawle den ka yaltirta don duburu ko hella ka sobe den yaltirta don be holli ma kharaja kala ko yalti minas sabilaini immorde date den didi dum al ubulu ko yeso wadduburu e baawo ko dum faanda den date didi ko yalti wonon goy min bawlin immorde e bawle aw ghaiti ma sobe aw rihin ma dum hendu kala ko yalti e dum do bonnay salliji dalili dum bonnay salliji di qawlillahi ta'ala ka sabu kongol Allah tuudo on himo sifano en ko waddinta kon salligagol Allah tuudo on dali aw jaa ma si ari ahadun goddo minkum e mo min al-gha'iti o iwuntugol haaju o iwti ka hurgo ko wete gha'iti ko nokkuure joltunde ka haaju huntete ko dum karama ko men maaki wa huwa ko wi'ete gha'iti kon do kinayatun ko jammore an qada'il haajati ngay e huntugol haaju ko faanda awja ahadun minkum min al-gha'iti ko kinaya bi maana ko te kinaya ko jammore e ngay e huntugol haaju ko honɗum wi'ana ɗo kinaya ko honɗum ɓe hollan ɗo wonde ko kinaya ɗe gande wete kinaya ko jammore ko ɗum wete kinaya donc kono tawno aw jaa min ahadun minkum min al-gha'iti ko haqiqa tan wona ko feeni kon e mun directement wona hiwrugo noon faanda ko maasi arti goɗɗo e moɗon o iwti ka jolti ɗon ko ɗum woni maana on ko ɗum woni e ko bimana e ko feeñi ko e konngol ngol amma ko faanda ko maana mum on ko jammore ngay e huntugol haaju donc wali qawli nabi e konngol annabajo on sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu llahu alla jaɓata salata ahadikum julde hay gooto e mum ida ahdasa si on tigi tayrama hatta tawadda ha o salligo فقال رجل غوركو غو وي من حضر موتا اون غوركو كو يودو حضر موتا او وي مال حدث كو هون دون وني تايره يا ابا هريره كو اي ابا هريره كو هون دون ويته تايره قال ابا هريره وي فصاء كو هندو او دراء ما دون بويته نفاميرو كو تي فصاء ko hendu yaltundu ndu waɗali hito woni ko ɗuwete fusaa dorot koko waɗi hito ko ɗum sendidiri ɗiɗo ko ɗum sendidiri antur fusaun e duratun ɗum ɗo fof bonnayi honɗum salligi ko wete fusaun ko yaltugol hendu woni anano woni hendu ɗum ko no jerdi wo si hendu yalti salligi boni dorotun koko waɗi hito kom pi on yaafata ko ɗum wiyete dorot ɗi piiji si tawi ɗi ɓanginaka faamotaka ko ɗum waɗi en ɓanginayɗi wona angal hersa adata en ɓangin ɗi c'est pourquoi koko ɓurɓe e moƴƴude wowli fi ɗum nelaɗo sallallahu sallam kamɓe ɓe yewti fi koyte kon dorot hadis on ko riyadu salihin donc kama yanquduhu
wono firtirta salligi on non khurujul madi yaltugol madi wal wadi e yaltugol wadi dalil ɗum ɗo firta e salligi an ibnu abbas e gama ibnu abbas radiyallahu anhu yalal woni makko qala wi al manyu o manyu wal wadiyu e wadiyu wal madiyu e madiyu en andi non ko maniyu wadiyu madiyu ko ɗum wowɗe jangude kono ɗo no windor non ko manyu wadiyu madiyu donc ɗiɗo tati maniyu e wadiyu e madiyu ibnu abbas no ɓanginde fi ɗiɗo tati o holli ammal maniyu amma ko yete maniyu ko neɗɗo taga kon immorde mum fa huwa alladi ko ɗum ɗon woni minhu koye ɗum ɗon woni honɗum alghuslu longal ko minhu ne ɗum ɗon alghuslu bi mana ko e ɗum ɗon woni no e muɗum si yalti lootagol longal no waɗɗi wa amma alwadiyu amma ko yete wadiyu kon wal madiyu e madiyu on ɗum ɗon waɗɗaki lootagol longal e muɗum fa qala wi igsil zakaraka lootu awrama on aw madhakiraka ma awraji maɗi wata wadda a salligoɗa wudu aka salligima lissolati wonande julde ko ɗum ɗon fawima donc hare ɗum ɗon wona lootagol longal nde ɗo toɓɓere en feƴƴino fimayre ɓaawo ko ɗum waɗa en haton gina yanñugolde moƴƴa toɓɓere ɗimmere nden e firtogi salligiɗi annawmu ko ɗoygol almustagri'u yoolaygol ko honɗum faanda ɗoygol yoolaygol ngol alladi ko ngol ɗoygol la yabiqo heddotako ma'ahu wondude e maggol idrakum so'ugol heftugol sawa'un foti non kana laati mumakkinan ko o ñiiɓinɗo maq'adatahu jonde makko nden minal ardi ka leydi am la ma o ñiiɓina jonde makko nden ka leydi si tawi tun goɗɗo ɗaanike ha o anda ko woni feƴƴude haray salligi makko on boni ɗum ɗon haray ko sabu si hiɗen andi akhdar no yeeti e wonde firtogi salligiɗi ko ahadathum e asbabun ɓe limtuno e nder tayreji ɗin ko feƴƴuɗen ɓaawo ɗo kala ko yalti e ɗate ɗen ɗiɗi foti konko yalti ko bawle ko soɓe ko hendu ma ko yalti konko maniyu ma ko wadiyu si wona tum maniyu on kam waɗɗine lootagol longal ɓe limtuno e nder sababuji ɗin ko wiyete kon ɗoygol annawmu kamɓe wi ton assaqilu ɗoygol teddugol ɓeɗo wi annawmul mustagriqu ɗoygol yoolaygol bi mana naɓaygol on tigi fiw alladi ngol ɗoygol la yabqa ma'ahu ngo heddota ko wondude e mum idrakun heftugol cela veut dire on tigi so'ata fus sawa'un foti non ngol ɗoygol kangol heɓi ɗon kana laati ɗaaniɗo mumakkinan ko o ñiiɓinɗo maq'adatahu jonde makko nden minal ardi ka leydi am la ma o ñiiɗina ka leydi dalilu wonde ɗum ɗo bonne salligi li hadithi safwana ko hadis mo safwana filli ibnu assalin safwana ko ɓiɗɗo assal qala kanko safwana wi kana laatino rasulullahi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yo allah juulu e nelaɗo hisnamo nelaɗo laatino ya'muruna himo yamirayno men ida kunna simin laatiga safran komin seteɓe komin vayaserɓe o wiya allah nanzi'a ndemin ittata khifafana paɗe amen huffuje ɗen salatata ayyamin balɗe tati wala yalihinna e jemmaji mum ɗin wotamin ittu paɗe amen huffuje ɗen fi salligagol balɗe tati e jemmaji mum ɗin ɗum ko 72 heures illa si wona min janabatin hara ko janaba on tigi heɓi on tigi siko janaba la budda ɗon on tigi itta lootaden dangal ɓandu ɗum huuɓintina lakin ko woni ka o wi ɗon watamin ittu min gha'itin ko immorde e soɓe wa bawlin e bawle wa nawmin e hendu daga wa naymun afa wa nawmin e ɗoygol oɗo hadis ko
tindini wonde ɗoygol ngol bonnay honɗum ko wiyete kon salligi ndaari ɓe holli annawmul mustagriqu ɗoygol yoolaygol alladi ngol ɗoygol la yabuqa heddata ko ma'ahu wondude e maggol idrakun heftugol sawa'un foti kana laati mumakkinan on tigi ko o ñiiɗinɗo maggo adatahu jonde makko nden minal ardi ka leydi am lama o ñiiɗina li hadithi sabu hadith safwana ibnu assalin hadith mo safwana ɓiɗɗo assali filli on qala wi kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam laatino nelaaɗo allah on ya'muruna himo yamiraynomen ida kunna safran simen laatike seteɓe allah nanzi a kifafana ndemen ittata huffuuje amen ɗen salasata ayamin balɗe tati wa layalihinna e jemmaji mun ɗin illa si wona min janabatin immorde janaba lakin koni min gha'itin ko immorde soɓe wa bawlin e bawle wa nawmin e ɗoygol fa sawwa annabiyu sallllahu alayhi wa sallam annabajo on fonni bayna nawmi hakkude ɗoygol wal bawli e bawle wal gha'iti e soɓe nelaaɗo fonni e nder oɗo hadis hakkude ɗiɗo piiji tati kafirtugol salligi soɓe bawle ɗoygol ɗum tindini e jaa ɗoygol ngol bonnay honɗum salligi wiwɗen noon ko ngol ɗoygol ngol tawata hara si tawi on tigi ɗaani tengo o sowata no faanirta si tawi goɗɗum no jogiti goɗɗum a ɗaanike ɗoygol ɗum fuutike junngo ma yani a anndaali si tawi ko henndu yaltirno ma ɗon kadi a anndatano a anndata donc haray no jeeya e dalilaji ko tindini wonde ɗoygol ngol no bonna salligi o hadisi wonaaɗo janteede ɗo wa an aliyi e gama aliyi o eɗen anndi ko ibnu talib radiallahu anhu yo wele allah woni e makko qoola kanko ali o wi'i qala rasulullahi nelaaɗo allah maaki sallllahu alayhi wa sallam ala aynu ko yiitere nden woni wika'u sahhi ko ɗum woni ɓoggol ko ɗum woni duhol duburi on ko ɗum woni ɓoggol duburi on faman naama kala on ɗaaniiɗo falyatawadda yo o salligo hare salligi on boni karma ko min maaki ka firgol hadisi on wal wika'u ko wi'ete wika'u kon bi kasril waawi sabu masal ley waaw on wi wona waaw wona wu wona aw sabu wi on masal ley ka waaw on ko woni ɗum alhoytu ko gaarawol alladi ngol gaarawol yurbatu bihi humirte yani haɓɓirtengol alkhoritatu sasa ko wiyete khorita ko guril ño'angil waɗa saaku ɗum ko sasa ko ɗum wiyete sasa e pulam donc wal wika'u ko wiyete kon wika'u bi kasril waawi sabu masal ley waawu on alhoytu alladi ko ngol ɓoggol yurbatu bihi humirtengol haɓɓire alkhoritatu sasa ko ɗum wiyete wika'u wassahi afo na sahi ko sahi wassahi ko wiyete sahi bi fathi siini sabu pocal siññiiƴe on masal lo siññiiƴe on almuhmalati siññiiƴe laaɓuɗo mo toɓɓaaka wiyaaka sha ko sa wa kasril haa'i e sabu masal ley haapiɓo on almuhaffafati hayfinaaɗo mo tawatara o waɗaaka sodda wona mi janngirno noon ko laawo arno sahhi wona sahhi ko sahi haapiɓo on ko o hayfinaaɗo o wonaani ko on saɓɓal ko muhaffafati ko woni ɗum awa adduburu ko duburi on ko wiyete dubur ko ka soɓe ɗen yaltirta ɗon ka hurugo jan ko ɗum wiyete duburi yo Allah hawrina sawaba jooni noon
ka faamingol en ko faanda kon e hadisi on wonde ko yiitere nden woni ɓoggol ko humiraa kon ɓaawo on duburi on mo ɗaani ke yo o salligo wal ma'ana ko woni ma'ana ɗum on ko hollugol al-yaqazatu pinangal komi faandi finugol ngol ɗo ko waaseede ɗaanagol komi faandi ko pinal gite finugol gite ɗen wika duburi ko ɗum woni ɓoggol duburi on ay ko ni awa haasigatu ko ɗum ɗon woni ko reenata ma fii ko woni kon ka duburi minal khuruji immorde e yaltugol li annahu sabu no on tigi neɗɗo on madama mustayqidan fodde himo fini a hassa haray himo so'i bima yakhruju ko yaltata ko minhu nder ton si on tigi no fini himo hetti haqqille makko ɗen no jooɗi himo andi goɗɗum yaltay tun o anda yalti amma si o ɗaanike si goɗɗum yalti o faamata yalti yo Allah hawrino sawɓe maaki wa an ali yiltoɗen e o hadis aliya ɗo wa an ali e game ali radiallahu anhu qala o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah maaki ala aynu yiitere nden wika'u sahi ko ɗum woni ɓoggol doburi on faman naama kala ɗaaniiɗo falyatawadda ayo salligo kono ko wiya ko ɗaanagol si tawi on tigi soɓɓi ɗum ɗon haray tindinayi on tigi salligo fii won ɗum laatino wondi ɓeniraaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam hiɓe habbotono jeeƴe haa ko e maɓɓe ɗin uggino immorde e ŋoŋre ɓe immooɓe juula ɓe salligo taa ko ɗum tindini si tawi on tigi ko o ɗaanaaki o hattaali o mankiraaka so'ugol haray bonnata salligi makko on yo musidɗo julɗo donc haray ɓe holli wal wika ko wiyetee wika on bi kasril waawi sabu masal ley waaw on alkhaytu lladi ko ngol gaarawol yurbatu bihi humirteengol alkharitatu sasa wassahi ko wiyetee sahi bi fathi siini sabu poccal dow siññiiƴe on almuhmalatu siññiiƴe mo toɓɓaaka on wa kasril haa'i e masal ley haa piɓo on almukhaffafati haytinaaɗo on ko woni ɗum adduburi ko duburi wal ma'ana ko wi'etee ma'ana kon ko woni ma'ana ɗum kon alyaɓdatu ko wonde ko pinal ngal woni wika'u duburi woni ɓoggol ko ɗum woni ombaal duburi on ay ko woni hafidatu ma fii ko ɗum woni ko renata ko woni ko nder ton haɗa minal khuruji immodde e yaltugol li annahu sabuno ko woni madama mustayqidan fodde himo fini a hassa bima yakhruju haray mo so'i ko woni e yaltude kon si tawi o ɗaanike haray o so'a ko woni e yaltude kon yo Allah hawrinin e sawaba wallahu a'lam